Thembiso cele lo Mkhayonto TV bafethu ngiyabingelela. Ya ma viewers zonke bafethu siyabonga for subscribing bafethu. Siyabonga for ama likes nama nokufollow nje nama comment bafethu. Qhubeka ndini comment kanjalo, ni subscribe bafethu, ni follow and like. Yabo. Ya kusasa yiyo leyo ndaba. Bese ethi kanje lo muntu ubonke lo muntu lo angisekho angikho ke lapho. Now ngifuna ukukhuluma ngalento ke. Hey kunento eyangithusa kabe ejele. Uyazi bafowethu siyakhula emhlabeni sikhule sibone izinto zenzeka. Uyazi I remember ngisakhula nje ngisemncane. Kwakunalento ukuthi manje uyabona umunene wezinkulu. Uyabona? Sidlala emhlabathini phela siyingane senza yonke lento nje. Yayizwa lonto. Uthi manje usuyagundwa lapha kabuhlungu kanjani? Mhlawumbe ugundwa ngeRaise ekudala ke babengadlala umuntu akudala babegundana ngisho ngebhodlela. Thuye ngebhodlela nje. Kube nezintwala lezi eziphuma ekhanda. Yabo. So ulona hlobo lezintwala ke mina bengilazi lolo. Ngoba ngifuna ukuya kwenyeke into manje bafowethu nami yangimangaza ejele. Hayi ngiyangena ejele ngiphuma police station ngizongena eWestville manje. Senginikiwe ke ngalela langa ingubo lezi eziyelo zakhona esitokitoksini zakhona medium A. Nginikiwe ingubo lezi zakhona eyelo ibhaliwe ukuthi remand detainee. Uyabona? Hayi ngithukile manje ukuthi ngizogqoka ama-overall nje. Hey. Hayi. Ngosuqala ngilale khona ngiyalala yabona. Hey ngisho ngithi bangidlile umosquito. Hayi bangiqedile umosquito ngixoxa laba bafethe ngibaficela uthe bafethe hey ngiphelile umosquito ngilonginwaya one way. Balokhu behleka. Manje ngithi uthi bahlekani labantu? Bahle ukuthi mina ngiphelile ngokushusha umosquito yini badle mina ngedwa. Futhi kahle mina nje ukudla komosquito kulabo abantu bonke babayeka bonke labantu badla mina bonke bengihleka kanje. Hayi lento ingisurprise ukuthi umhlolo lo. Mase ngithi ngiyogeza hayibo. La eqolo. Hey ngiyeza ukuthi ayikhona. Iqolo lami ngathi there is something wrong. Uyabona makadudliwa imbungulo. Uyabona kunomehluko ukudliwa umosquito nokudliwa imbungulo. Yabo. Uyabona makududliwa imbungulo ukuthi ayengeke yabo kusondelene ukudlile kusondela uma unwaya kube ngathi yilonjana. Uyabona? Kanti umosquito it's a different story. Manje ngiyabuka lento ukuthi anginakile yonke leyo nto mina ukuthi mhlawumbe sengoze ngibuka ukuthi ngilumeke kanjani ngisho ayibangiqedile ngibona ngizwa la eqolo nakulezi indawo. Yabona emakhwapheni nalapha phakathi kwamathanga. Yabo hayi ngiyezwa ukuthi ayikhona. Hayi bangiqedile umosquito. Hayi phinde futhi kuhlale la yabona. Lana kunalezi ingubo ekuthiwa ejele amavayiza. Lezo ingubo lezi ingubo lezi uyabona. Na njwaye ukuyibona lapha na kwi-furniture lezi ingubo. Le othi uma uyiphakamisa uyithi kushunqa intuli. Into obona ukuthi ayani mina njengoba umuntu nje yona enesinus bakwethu nganginenkinga ngempela. Ufune ngiyithathe ngiyibeke la ezantsi ngaseqolo ngoba ayingisebenzeli. Now ayingezwe ukuthi hayibo. Lezi nto nakho zingiluma futhi ngolunye usuku ngilunywa umosquito bangiqeda. Hey kuze kugcine sekukhuluma omunye umuntu ethi omunye umfana lapha. Kwakuthiwa unana lo mfana. Ngagcinana naye etoksini wathi hey Makhaya. Hey ulokhu ukhale one way uyayinwa plus uyayinwaya yabona nje uyinwaya nje ulokhu uyinwaya one way. Ngithi ngizwa abantu belokhu bethi igebengu la sithi hey ningasondeli la ngasondeli la ngifuna ukuzosifakela imiqoncu la. Ithi mina yini imiqoncu manje? Hey imali ongejasetshela la ngajasetshela uyaxathi yini manje imiqoncu yini imiqoncu? Yabo. Ngiyaxathi imiqoncu ukuthi ulona lushuthi uhlobo oluthile lo mosquito. Ngoba phela ibona la bengicanga ukuthi bayangiluma mina. Vele domfethu awukhumule lesi lokhuzana athi siye ngale toilet. Athi ngikhumule ilokhuzana. Ijob le ngiyigqokile. Yabo. Ngikhumule. Yabona la
kulezi indawo la ngasemakhwapheni yabo nala emqaleni nala athi buka lapho kahle naye ukhumlile ke manje lo bekhuluma ngiyambona lokho ethuntu uthethi naye yabo ngiyayibona lezi zinto kuyena uyabona njobe ethuntu uyabona kumnyamana okuye ngathi kumhloshana ngithi mina ngithi ngibuka lento mina ngigqokela ngiyiboni lento ayikho lento la lalela athi wena uyadlala ikhona mangithi ngiyabuka lezi indawo nala uyabona ingoma ithungiwe ngokotini ithungwe kanje la nto ngeke uzuyibona uma ungayazi noma mthetho mina ngingayiboni zilandelene kanjalo njengoba wena wabona ukotini uthungiwe intwala zo zimhlophe ethe ezinye zimnyama ngithi athi hayi ithi kanje yabona bengithi leyo ndawo ngithi ayivele inyakaze zithi ngithi ngizwe ngesinus ke mina ngizwe ngathi ngizwe ukuthi kusephuzela inwele same time kube ngathi igcwala la emakhaleni ngithi ngiyaqa lalela leza intwala akuzona lezi zasekhanda hayi yabona ayikho into eyinkinga njengemuntu yabona kuthiwa imquncu ejele ibizwa ukuthi imquncu hayi ziyadlana nazi izinto awulali ebusuku uvuswa izona uyinwaya ngiyavizithwa ngelinye ilanga la ngifike ngine trunk eyi1 sengiyazazi phela manje lezi ntwala fike ngine trunk eyi1 so ngivizwa uma wengane lapha ngimtshela ukuthi ngitshela uzongivizitha la ngimfonele efonini mthethe hayi ungiphathele nama trunk ngine trunk eyi1 ngifike nawo la mhlawumbe nama vest kanjalo ngifike nakho bese ngithatha le trunk mina naleli vest engangifike ngiqhole ngithi kufake plastic uzohamba nakho bese nginikeza lokho sengiyamfonela ngimtshela ngesikhathi ngimtshela kuyivisit ngithi mina lalela ungalokhusi ungalinge uyitshinge lezinto ngifuna ukuthi ufike nase ekhaya ufike nase ekhaya ngizokufonela ungifonele noma ungifonele wena ntambama mase ufikile mase ngifonela ethi ukuthi ngifonele nazi lezi zinto ngifuna ukuyishisa mina ngithi mina before uyishise buka la ku race we trunk athi kuphi ngithi mina bukisisa kahle yabo bese ngithi mina ngithi vula lapho uthi race mewuthi ngamuzwa ekhala ngendlela wathi yabo weza ukuthi ukukhala kwakhe ukhala njengomuntu wena wabona umuntu etshinga into phansi emsabisayo wathini lena ngathi mina iyona ke imquncu ke lengidlayo la ejele lento idla igazi lakho uyabona elinye indlela lala eceleni kwami kanje emfowethu emzimbeni angazi uyabona umuntu ophethe uchicken pox kwangathi into kanjalo zimqeda nya inkinga manje angithi phela toxin awangena ama-iron ebhantini masusukwetshiwe into enza ukuthi iphele imqunzi ukwazi ukuyiqeda i-iron uma uwashile bese uya-iron iyafaka uyabo uyabona makuthiwa awukwenzanga lokho ayawulala yabo ngigcine sengigwetshwa-ke sengiyayazi sengiyijwayele phela hayi kufike lapha khona ama-iron ebhantshweni kuya-ayinwa ngiya-ayinwa awukwemnandi into zami sezi-right ngelinye ilanga kufika umuntu usuka etoksini kade lele e-B2 angithi usuka etoksini ulala e-B2 eMedium Bay wazolala eduze kombhede wami kanje uthathe ivest lakhe ulwashile futhi imbhede nje ubisondene phezulu yama-triple bunk la phezulu ulala owakhe insimbi yombhede wakhe incane nensimbi yombhede wami uneke ivest lakhe kanje hayi ngiyasho ukuthi kuba kade ngiwashile nje nga-ayina angilalanga ngalelo langa awinwa kuphela mangigibela lembhedeni ngithi ngibuka leli vest leli ngitshela mina ngento bafethu uyabona amaphoyisa kuba khona isikhathi la uthi khona kuthiwa endlini hayi phumani endlini kufike laba bantu khona abantu labana ngazi labantu basobephethe yabona lento enjengesigubhu sika poison no uthola abantu bafutha upoison mhlawumbe njengalowo moba kanje
baphethe igubhe njengalo bazofutha ndiyabona befutha ngaleyo ingathi basuke bezofaka zona yabo ngoba kuziba ngcono makade bengafuthanga yabo hayi befuthile ngaze bazazi sesithi iboshwa ngeke lawo bayifaka lezi zinto ngalento kwesinye izinto babe ngavumi iboshwa ukuthi bangene sithi hayi it's right try senzele amaphela nemquncu try it's right ngoba uma kwafuthwa ngaleyo nto hayi uyabona awona bafowethu yabo angisakhulumi ke ngendaba yemquncu leyo kuphela uyabona mosquito engaye ngababona eB3 ngihlala eB3 eMedium B yabona mina ngitshela ngomosquito vuso obambatha njengengubo ngizwa lo yabona ubambatha ishita sibuthi mbathwa kasi ngizimbatha amashita njena ngoba le ngubo le ngiyuzumbathe le ngubo uzowambatha uyenza ukuthi umbethe ubambathile bona kanti manje ama-passage akhona inkinga ngithi manje uthothi ama-passage kuthingwa izinto yabona uthothi manje basuka khona kunendawo mhlawumbe enamanzi kanjalo ayilalela uyabona uma wathi ngaphansi kombhede wathi mhlawumbe uthi uthathe icathulo la wathi nje icathulo uthi emini ngikhuluma ngento abona mase kufanele uyabikela uma kufanele uyolala angikaze ngibabone umosquito abakanje ibona nalezi intwala hey bafowethu nembungulo at the same time babona ukuthi manje abantu baye bekhulume ngokuthi uzohlushwa yiboshwa ziyakushaza ukwenza lapha etshela uhlushwa yiboshwa kuphela impilo yakona nje inkinga ngitshele yabona yanto ayikho leminyango lento engikhuluma ngayo umquthu kodwa into esayinothisa ejele uyazi ukuthi uma kuboshwa iphara ngathi lifika nazo lezi ngathi amabhara afika nalezi zinto okusho angazi ukuthi isemgwaqeni la ihlala khona ngoba iwafika naleza zinto lapho imquncu ayi futhi lijwayele iphara nankinga yabona labene intwala wethu yabona kumandi nje mangicabanga ngibone nje imhlolo le udliwe into abona asikho isiboshwa uma ungabuza isiboshwa esaboshwe wesivili sokukela ngalento engisho mina ngangazi ke phela ngingazi ukuthi intwala yini le mina ngangazi ukuthi mhlawumbe omosquito noma yini hayi khona ikuluma lentuzo ukuthi akudlala and mayisuka ingakadli iba mhloshana mayisuka ingakalidli igazi lakho uyabona mayisuka isidlile uyibona ukuthi imnyama kanje bayiqhumisa ukuthi bayithiwa ibulale uthi yabo ithi yabo mina ngisaba ngisho ukwenza ngisho lokho manje ngizoyithi yabo omunye kancane ukuthi uyithatha kanje uyayibona ihamba mhlambe la kuyena ayithi awunazo wena embhedeni wakho ayithathe kanje athi yabantu beposa eyithi nje izohlala la ulala khona manje le nto ke iyanda same time angazi yanda kanjani so izinto lapha ejele ezangihlukumeza kakhulu bafowethu intwala zejele ebizwa ngokuthi imquncu Kaya Ude TV. Subscribe, like and follow.